Ridgeview general asikwamukela ohlelweni siyabona ukuthi namhlanje kudutshulwe abasolwa abahlanu la eRidgeview mhlambe masichazela ukuthi kwenzakaleni kahle kahle. Yeah, well, umsebenzi omuhle wenziwa amaphoyisa leMkhombane. Amaphoyisa lophiko le-intelligence kade landela lezi gebengu. Njengoba sazi ukuthi adidujulwane kuroja imoto yemali ngomsombuluko lapha endaweni yakaMasha. Bengaqalika khona ngoba lezi gebengu kudala zirobha imoto yemali naseGoli baqhamuka khona berobha imoto zemali khona. Amaphiko-ke intelligence kade balandela besebenza ne-tactical team la yama-Hawks province. Bakwazi ukuthi babalandele baze babathole bahlangana nabo la ngebhadi-ke kwase kuyadutshulwana bashona. Kwabaningi sibafunayo kusibona bodwa ngebhadi balimale bonke akekho ukwazi ukusinda kusho ukuthi sifuna siqale phansi manje siyosesha abanye kanti ngabe sikwazi ukubathola bengalimalanga bezokwazi ukuthi mhlawumbe basitshele ukuthi le mali abayintshontshile bayise kuphi nebhanga ade besebenzise ezinye izigubhu ngoba lesi sitholela akuzona zonke izinto besebenzisa. But namhlanje kade khona bebithi bazokwenza futhi enye robbery khona le ndaweni yaseLembe district baphazamiseka bangakwazi ukwenza lokho ngoba bekunamaphoyisa asebenza khona endaweni but decide ukuthi bayikhansele le operation. Asibonge kakhulu.